Nah, kadang saya mainin bola. Isa, ni bola, dola vina, dola oka, dola ndavi, bikim ni keve na via kadi ni sema chikumai.
na kavina ni singa ni kua au klani kaviti kungoni singa tambu mai nananda punua mai viti o chingona 5 na 10 na miniti na singa tambu na tinka rua ni September vula chiko iva kanda nda kilati ko nananda vula makao vikem ni rangone menda do kilata chiko nananda vula makao vakaviti na vula iva kanda la vula September sama iva muretu na kena vakapertani mena September. Ia vavina vakalevu ni ngona vula vakatambakin dua sarangaki na bono vakaturanga serua au vakatuloti ko yani vikimike sarana vituranga maramambale na bono vakaturanga serua au vakatuloti ko na be yavu tambukele na be bono mi serua au klani bunga vikimni ni vakarong sarchungambe na siribiranga ko vakambule chiko ina yani vakaturanga serua tale na uwe korvisilo vambule talchunga vikim dona sema tikumbe buna niu vakatalakin may namangumangua may nambuke levu navutu levu vakatalangakin may nambutini kengaloa nimbula vinaka da maro takasari ni samitik vinaka na nonda vula ke serua na mata saoti da vakamini vinaka vakalevu wana turango tiko ranrai na nona ngole mai to toka baka woti na nona mai vitala no weekend na beka me wasea sinai na nona noke ni woti na vitala no na bogi singa ya lele usar na wekanda na vese viti vese burbura ra vitar tar mai na nona marotaka na beka me wase na ibata bata ngona ibata bata ni buli bata bata ni nona vi val nganga taki ngona bata bata ni velomani na bula da bangata tu butumikina enda main tampe batani batabatango na nanda wasaranga bakai tauke da marotaka ni kua tiko na kenda mali wendo na nanda bulang bulang to kai bulang tauke klani bunga bikemni onisa vakilan na mawe ni lingana na nanda vingarabi na nanda bono me viti marotaka sarna nona me ngoma na neto ker molumumu dhambi ko yani menumbuke ke vakatalanga kino me ladolase ketumarota ni vingomi na nito kerkere me ngole mai na maramango menda mai vitala no anda mai viwase klani bungare tukutuke tua vina kata me wase vikenda ambeleta na ngono balavu angas ni buli tukina na nonda bono me vit sakena ngono ngo menta vakambula sarwa bula vinaka nango marama salo terambuka lala vina Dr. T au taumanda au kere me ubaka vina vinak taumanda be kimunia na be sureti ngole tumai be yau me mai ndona nguita vilelai na nomuni batabatangoni be semati ubaka vina vinak na bagale wena yakavini singani kwa lala vina Dr. T na maramani na tokalau mai yau kandabu au tiko kina bakai tauke bagai kania na nomuni bata ni veitartar ene kavina kan kua vina valeu vi kem toto do kosar na lenda to tu barong kotoma ena ya vina ni kua na banua da bangamu tu barong kotoma ke au saba kambula barar bataliti ngayan baka tiloti ko kina be indalana ya bu baka turang ena nanda vanua ena kavina kainde indai we kemuni keresar na barong tiko mai ni bula vinaka vinana dola vinaka vale usar na namu vakambula mai vikima na siama tikanimgo sivitungo donan roba kadada na ve mona liva rasia matiko mai na ve se viti ve se burura nimbula vinaka mai Australia vikim dona siama tiko mai Amerika vakatalanga kina mai Europe vambul talchunga vikim dona siama tiko mai New Zealand ke irtona siama tiko mai toka lawe loma nimbula vinaka dola vina uklani na rong vinaka chuka na vital no vinaka na ka vinaka nikua na vale sara marama tau ndongana nongu mitik bungana nontor vitalan no ke rombek ngano ni vak madal tikim ni manta vikemam na nomu ni koro kornivasu na buno ni vakawatikina ke na nomu bulitalnga me na nomu sengonele olele me do meniko ke rombek nga ni wasia vikenda ni ko kerker
Vinavalevu Dr. T. Ndo wasota na tiko na tunda kay viti au wakambula tale tungayan veke muni kedesar. Ndo banwas kedesar ni tiko kina ni barorong tiko mai ni sema tiko mai. Ena ekabina kending dai. Vina kana ngo salote senitoto wangana deba. Ngo na ibole tiko nungi bol ni sudu yau sama ni mai bakawati. I rekini wai mai nabatu mai kaun robe. Sama i ndo kadiviki na Mrs. Rambuka. Sama i salote senitoto Rambuka tiko. Au dhabutu tiko mai na yaniano waturanga mai serua. Nungu koro. Au vasutale tunga kina. Erau lakna mai na matangali watoro nungu tumbutumbu turanga. Tumbutumbu marama. Au wuli na vida na koroni wuli. Na primary school baleta turanga na nungu tumbutumbu o koe angkas ni buli. Kito lewili matauda kona vetadini o yau au ngoni tuantua. Au buli mai ndao samu tau manda sanga indewa ni silana dona koro talenga mai ndao samu mai teilevu. Ngalite kibutaka na ngase na korni buli mai silana. Era na Wunisea District School. Oti mai kia sanga ingole mai ndeumba serua tale au tomana tinga kia nungu primary school sanga itokital nangase melengase ni buliu I namua mai namosi au ngole tale ngai namua mole wakata barakina nungu primary school mai namua au sanga dewa yani andi zakumbao. Ubuli mai yandi zakumbao milima na embaki. Dhabatiko na ono sa ulkadhiwa ubakautia kina nungu form 1 se ia 12 na ngona ngo kena New Zealand University entrance examination. Au samani nanuma me ulai buli ngasni bu. Sa ndola toka kina na USP ena ngauna ya. Au manila ivakava na nungu diploma in education. Ya setiku ngana diploma in education ena ngauna ya senga kina bachelor's. Au samani ivakautiba maya ena bakitin kadio bitsanga ulkarua. Au samani tiki buzaka kina baka ngasni buli ena tin kadio bitsanga ulkato. Ia aunga ingole tale ina USP ena tin kadio bitsanga ulkabit kina bitsanga ulkawalu mole the governor nungu bachelor of education. Dua talangana amba kia wangole Australia. Au sa vakavakatu wili tu waka in service training ya. Ena tin kadio adios nga ulkavitu. Au mani wakautia mai na nungu master of education. Mai na Griffith University mai Brisbane, Queensland. Ena tin kadio adios nga ulkawalu. Kani mbale tiko ya tokati niu avakatiko ena wasanga bulukan dua na embaki katolu na embaki na nungu buli tale mewakai wasanga bulukavata uzokotiko na embaki ni nungu wengaravi 44 years of service that included 3 years of in-service training. Wakavakata umanda wakangasni buli mewakanga sa tukunetiko wakata buli na maths and science and secondary school wangasni buli maina nito korni buli ngamai serua na ratu latihan na ra college sa na tikuna ngongo Nambua secondary school ka wangasni buli talanga maina lelin Memorial School main dahulia. Ni sa uti mai kia au sanga ndewa na tambara kan buli sa tikibu me sa wakatahuli diki na computer ena ngauna ya. Rota tinga na tin kariwa walu sanga bulu kalima. Au laitiko ena computer education center ena diwa na embaki.
Au sanga ni kila ndo na computer. Au kila mbala tambenga na nungu sa wakaruta karawaya ni na lab, computer lab mai lilim. Oyanga na ka kila. Sa vaka membalitir na ngone. Arturi tambenga tambenga ni buli. Rato sa tali taka, rato sa ka mo sa lakwani. Kina Computer Education Center me ulai taka kina. Au tiko kia me yona embaki. Na yona embaki a. Iyo. Ele dava sar ni sala iba duri rawa na kena vitarun na Computer Education na ia 12 se form 1. Sa teki bu me sa vitarun teki kina na Computer Education ke tu angara na kena tauya na Computer Education paper. O koe minda mbili na form 1 ke na form 2. E rio todo na embaki na nungu dhaka na officiani Computer Education. Mai kia sanga indewa yani kina tambani veterong. Na tinika viwa vio sanga vulkava kina rona undulka vitu. E tinika vana embaki. Au tiko na tambani veterong. Au wakambauta erto abina katanga na tambani vuli. Mai vesa umbeka sona kani lako ni veterong. Wakawasi bina kena pakanga taki na computer. Iyo kena tambaki na pepa na vika keretali. Au wakambauta tiko nyoko ambeka yana ka wakau kine kia. Ia sambule indende nungule tiko kia ni tinika vana embaki. Ia vithana vivi sa uya kina. Wili talenga kina nonra. Sesenge kina na smartphone era sela konga nangoni kina talibun. Karena laki kila kina na madal ni nonra viterun. Kila tiko jona tikina kitua. Baka mate kina kirtuna telecom. Wakakina ana kena kumaina computer na word processor. Misa baka ngataki mete bataki kina na pepa ni viterun sabia rosa virtuna do teipa. Sa senge kina kwa na stencil kina stenciling machine. Ia vida tala vivi sau le lebu toka yado na tambani viterun ina ngona ya. Na kena proses tak sarangana maka ni viterun sa me visu talangana ken system ia siti kundinga na scaling ia na visu nga ya mai oyan kito sanga rawani vei wasakitaka se vei talano taka na kaendo yado na kena scale takina maka ni viterun na kaendo sing ya tuiliu malatendo na system kito sanga ikotamai sangaira ni kitu vitala no kina batkeira na kasni bulu na kasni bulu na bakeli stale so na buku ni kena vaka bimbingo na tambana ni vitaro abakamba utani kombe kaya na kai bimbi ya vitiko na tambani vitaro ni ngona ya sangai woti mina tambani vitaro sana numa na tambaka ni buli me to ya una Higher Education Commission. Oko ya na tambana ngaraba na nonra register se nonra bakamatang itutaki uira na be kurnibuli tordaki. Era wili keno irna universities. Umida kada kama itu ya utaka ena yambaki rona undulu kawala. O tiko kia medio na embaki. Meado na embaki rona ndulu tin kawana. Tamana ya sati kongo sa tiko. Sangara bitukina na vaka I vaka rautaki ni nonra vivibaki na vei koronibuli lele. Oira sati ko ya na maidaki maivira na secondary schools all post secondary institutions, including universities. Yo nemba kina nungu tiko ikia, me dava nungu sange me baka vemu, emba kiro nundul tin kawana. Si pada wana nungu ni marota ka tiko namu ni baka vemu? Oh iyo, marota ki tiko namu. Bala Italia segara tiko. Au lewana tiko endo na council ni endo na university me Papua New Guinea
au daungole kina so tale na itavila lainga so pakabuli manda iyo au wakador taltinga Sasandi na wo wakasam taksara nona don maraman ni Islandia pa madal takbiao taon na natukuno ko nangona sa may baka dingo kina se meritaya sangai baka me waso so nga baka liw na katukuno ko biao na do kay meritaya ngo meta baka dingo sangai so tao ngeng karawatalia dio marro takati kun dora kavina kaya e marro takiti ko Dr. T o yam na nakapakabuli sa tiko talaga na bikatale na bikani nanda tiko nga na lotu na bingarabikina nakani matabi kani ia na bikango bamimbi na lotu sa baka bakarauta kita letunga na kenanga una bingarabikina but they are good totoka ni baka na bingarabiki ko nga esengni na bingarabi iyo talita kaya senga niyo sa tiko lang ay bale ko marota ka tiko nung bula senga au marota ko yung bula ni Vengara sa to darkan nonra abaka binibina ka tiko mengo bunga bisona no mungani buli so talanga biro na buli bata me anti na kombao totoko bakawoti na Vengara ke na visus may sawani kaya ko na mawe nilinga na puno kaya tangoli kina vakilay na mawe nilinga totok bakot ben total nung taro be taro be kemuni kerawa andoya na nung ni laki bakatabuli na maths bata kena science ando na lesson ngo nindo onyando talita katumbyak ngamay ngono se buli mekina iyo awando talita ka tinga na science balatan ni wabi nakatanga munggas ni buli gaiti ko na diploma in education etiko na diploma in education science may na USP etiko tanga na diploma in education arts usa senga nyo na numabaga binaka yan do etiko mbaka na norto na technical tikina ya au senga ni raw nyo bakandita iya balatan ni sabati ko ni saati ko na option ya biyaw o sa manika nga me usana rakamandanga na kosngo balata me una raw nyo lengas ni bulikina iya kwesa nga ya no mubuli may sawani o niya sa do pamuretso kami na ngunisala baka science iya dina tawdo kong iyo I was always doing science and New Zealand University entrance, New Zealand School Certificate, Fiji Junior. Sabi so bakali na tuwa kaya Bolivia, and ang ko kabiyo even at the Fiji Junior level, sabi biya. Bisaw sa ating nga kaya pagkakay na basic science, social science. Au kilati ko nakito sa ngay form 3, form 4 may andi na kumbaw. Imami Bolivia ko na biology, na physics na chemistry kana kasi ulit ko ngoro Australia na siyo timbaw biology tao fa makatale ando na numati ko ya iyo astando tale ito nga biyo na lesson ni Roya sandina ya bakata na musangay ngolean ni natampanan ni na tamataka ni buli kita kana laki loray na bakata buli din ni ulut possible na lesson ngo na maths na do kilato ni be kente bakando na lesson in rendre biyo matanga undo dininu siyang sutsar nindo kokosar na maths undo bosa to matanga mo bulida se mo talitakan na meta bulida may bira na nagas ni buli o kalungat ni bondo ni Mrs. Dr. Salam bakaliw nitong gas ni buli ni maths na ngonaya natamata na nomo nanuma na ken na bakang bimbita kin na bakatabuli din ni lesson ngo na maths na bikur ni buli beira na lubende okay iya o bakambota ni kambimbi balata o mathematics o ko bakae utaki kina se o ko na kena bakae ngataki na vi bola kani bakae ngataki ko na vi lesson ni kede talenga
na fika au wakambote ni tiko sarangana kena kibe irana kena kasnibuli mer sana bakatabulida saranga bakabinaka meroni batura bakabinaka kino irna ngoni buli na yabu lelebu ni bei kakedenga ebuli iya kemani well algebra say geometry or statistics wakambote ni kambimbi wirna kasnibuli saranga meratura bakabinaka na yabu ni bei bakatabulidi oko meroni raro kina birna ngoni buli na nonra taura na bakasama bimbi na ilako ni na ilaka ni beka ke bakai na singa ni binaka ya bakambauta erna seng tanga inda talita kinangoni na vakava na lesonia baleta yo kandina endo levumbeka era nanuma di sanga sutini karoro na bulida na mes ya bakambauta na bakatau seranga wirna gasni bulinga na kena imbiunga rambiu tatau manta yani bikwa na ngoni buli mai bono na bono seranga ya ena tau rikina ngoni buli na kena binaka na kena rendre nona bakala sama kikoe kina leson ena bakatau seranga ena kanga sotabo ko ini mateni ngona sa kwamba ngana kauroni bakarita kana buku nitikina ya leson bakanga unisa tukuna tiko Dr. T batoko na kena bakanga taki na kena application vinaka tiko na numu toro vinaka na maths ena roni buki ko kina ena numu zakaba na leso intaleso yana nukurai saranga binaka bakali darakan bimbi saranga ya klan ibungan na tumbu-tumbar bakarong cuma nambong ni kuan ni darbitalan no ai bosi berana ngoni buli sara cukup na 11 year 12 erna binaka tambe kamber toro sona takavaka ena wakana kena dana papirita na compulsory na mathematics sando dina na bosi di bibal kangata ko ni dabuta meya ber na gas ni buli ni na bakto saranga ber na gas ni buli na kena itaw na kena barutaki meron ni ramaro tak ngon na lesson ngo na maths binaka nakwale totok ubia torong talanga na numulaki zakzaken na Fiji High Education Commission me bakal ni tu kun cuk meya ni zakzak cuk kira na tertiary institutions o insewira na post secondary pakataman na numu zakazako ni laking karaba en bunongo ni rototo ni viu nembaki na numu ni vingaraba ayo vinaka bagalebu Dr. T au kere me ulako kina senga sotsara ni nungu kere me ulako kya iya buni bola tunde tiko ni bulena ngona ya o Mrs. Rambukawanga au asaka biko bada moku talentua ya kako sengai au vinaka tiko ngamo ngai kya iya sabinak nadakadaka kya ni mateni kamengara bwana kana bakala otaki nadakadaka ni non rabaka matani tutaki meti kuna lawa iboza na bikake we asaranga ni mateni ka walengara bika na kena bully na higher education promulgation ya dana tikuna ngona ya sera ya dana tikuna promulgation na lawa na ngona ya high education promulgation 2008 ni sa tikondeya sangai muriaya na kena be policies kenanga ya uni vakavaka me bauda na be tambana kertale sengaranga ni vakavaka ni non rangarabi wirango ena nonra bengarabi me vakavakalao me vakavandondon me tutalanga na ramba kindaka ne vakatangin dingente vakatangin dingente merawati ena vei tambana ni kena vivi baki mendaka manda endua na kornibuli torvaki na vei ka kedengo me vakarauta kirautu ni sembera ninga indola na katumba mera kere mai na vei kornibuli torvaki mera na kena pasapa balangi era recognize te kimanda iliu recognition sangeti kuna nonda registration ni sana rawa ni wando na kornibuli
ke waka sana rawati rau na lewer buaya sana ngai rau ni tukun ni sa wakalaotaki iyo wakalaotaki na nona vaka senona bengara bala tango I Dr. T makaya tuili we asenga tunindu na lawa iyo kwa na University of Fiji rau ni tukuna dona kani bakaraitaki oroto na nono to atau ya erto register tu kina Companies Act yo yang bala tanya sesenga tikongon na lawa me bakatamba kindua na nona baulira waira na vei koroni bul tordangi kana universities sangai tu kuna bika kaya ranga nyuka bagarada ya waira na vei koroni bul tordangi mera na sotaba na vei bakatangi dengan ni kan bakana rawa kai na standard wakatangi dengan ni non rakai ena ni mata ini ka na non bakala wata kitu mandanga wira na non ratiko non status non governance status yes sangai tiko na bika membaleta na non bula bakai labo financial management satiko na be standards mera sotaba matai na non legal status na non legal status na non weka bakai labo weka membaleta na kambimbi dondo ya na teaching and learning na weba katabulivi kay na buli wir na ngoni buli ngotalenga iti ngotalenga na weka mera rawata kina sangeti kuna kambaletira na nangasni buli wir na teaching staff na universities na dabe tiku membaleta na non rapakandindike na research tiko talanga na standards mera na rawata ka sangai tiko tale eso na be tambana lelebu nikena vivi baki endo na korni bulitor lake rasati kona kana standards wango me rana adoba rao oira na be korni bulelebu ngo mena ngai rawakina ni soliveira na stivikitiani rasa registered taumanda erna recognition tiko talanga na kena na kamera na sotabakina oira na biba tang dengan deso sanangai tiko saucha era sanangai register iyo di sautia era sanangai rakaba talanga na bika me baleta na non randui programs la me bakame ina accreditation of programs ra talanga engara na High Education Commission ratiko na kana be committee so era vengara bikina tiko na kai bakatokai na CAUQ Committee for the Accreditation of University Qualifications committee era totiki na vice chancellor staudoko tiko indua na independent chair ai mata ni independent chair kau tamai na tamadani bulis na High Education Commission yana o Dr. John Harry o sin kila kimbangana si bulis University kiman kila kwa Dr. John Harry. He was the first chair of the Committee for the Accreditation of University Qualification. Baleta Dr. T sa tiko talanga na Fiji Qualifications Framework ko engare talanga kina High Education Commission na Qualifications Framework ngo ko emera accredit kambiu kina na kenrendu ibakatangin dingende na be programs kele o ko era vakabati na era we bakatabuli tiko era na we kornibuli torta iyo merembi kia mera kina vera mera recognize taki rendo torre mayor to mai New Zealand to reida o ingo sati ko ni bakatangin dingende ngo we bakatangin dingende na Qualifications Framework taraida ke se mbuli maina kena lora ina vei Qualifications Framework que talera tue ami vio que tongo ina was Pacifica que to usare tiko New Zealand Australia ia arto na vei matang tu talanga ina Pacifica que tondo sakrava te kerto
iyo o kenda to na Pasifika se kalalenga o ile hasa rombo saratiko na nondra iya e kambimbingo baleta me randau nir sa soli ndo na qualification me solitico e na kena level ndondonwe ke sa tukuningo esa postgraduate diploma in something mena laurai ni sa mbiu wata kena qualifications framework na gelo rekin hoi iyo sa tikondine na keni bakatangi dingin ya esenga ni wana ka e baka ese tibira sa ngeli solitico kwa ndona yava etoka ida kuwa mero sala batanga na kai bakatabu livi e na classroom ke na kai le soli ni sa uti na be bakatabu livi ya iyo batika na kana bakananan esenga ni karorao kitu kare bakalebu na nonra bebuke pertome New Zealand New Zealand qualifications framework to hada kata baka bebol katsa batika irto na bukuni tikina ya iya Komeni Selandia arto na NZQA beka ramang kasibul bade no iya NZQA right NZQA but in wakasamtaka I'm just looking at the practicalities of this Fiji qualifications framework balatin inda bikimay mananga ko na sangwa libalangi di ketodurubano en New Zealand tau do sarangan kay sestek sarangan nito qualification go sa may nakatalang go Amerika erto kera talanga may merto bolbol saranga may na university keda wa bulikina meron erto takaban na ken independent assessment meloray is my qualification legitimate or not so already saranga ken ang bimbi ni tabin tong karabatiko and a Fiji na Fiji Higher Education Commission tatokan di iya and dato sa Fiji Higher Education Commission tinga au senga nuclear no manilima na mbaki ngo mena nungu bakadhenu desa dua tani bangana tambana na qualifications framework na Fiji qualifications framework senga nyu sekila indona kan tigina bakabe werto sindua patatinga esetiko nga ena rukuni Fiji Higher Education Commission na higher na darabana Fiji qualifications framework iyo na bei qualifications kena nga kwerango iresto lebuti na computer schools ibiti lebuti na computer schools na non qualifications kena nga indon meraka kena mai assesstaki menangai kilaikina na banua dava in a framework merambiukina it's embalatanga na fairness it will enangai tukuna na bimbi na binaka ni dona qualification ni sa biura na qualifications framework me accredita kina ya me kanga ni sa kategori Dr. T na kai kawani bitingo itikuna dundun virtu mai America merto na lay assess takatale against their qualifications framework whatever part of America ndasini kila rawasi tu kada boir se kendo la New Zealand whatever qualifications will be assessed against the New Zealand qualifications framework Totoko bakawati marota kini dareda ni wakaya bakarara matak sarangay na ni mami rai kemi baka binibina kabali bikemni en nanomni ongong tu nalomni dia na baki nanomni baka murian na kavi ngolian bikemni en tamataka ni buli ngoni laki bengarabe na Fiji Higher Education Commission o klani ngondo ni tabi lebu bimbi yang saranga bikenda keda na lewi bito ni bakarong tumini kuwa ni tabi lebu lalai dong karabat ko na tambanango nalaki baka batukan beiran na bikor ni bulalai eratiko arto na bikor ni bulala ko may Australia ni tiko na arto na Australian Pacific training lebu na bi university right APTC right iyo to talanga erto dakata kay kito orto I mean na wayo na nung kwasi ko kya iyo kito ndo dakata baka bibol kay talanga kirto APTC tikon to qualifications iya orto Dr. T erto sa bakandonyo titu may virtu nga may Australia nanon to qualifications but
if they like eroin kitu mai I reira talengai ke ia o kitu reira to dake ti ko mai Australia ke New Zealand ia na kandi nangori ia Isa. Sing sarngaya o bakasamtar chiko maramatau na nungu reli subatari chiko so na bitarong kinabuli may viti. Dorakana nungu ngoli nanitoli chiko ni sila di kato sa lembak tinko ni kya. Ya dorakana nungu do o redelesu na buli ke na batangin nga may viti sambut chiko binakasaranga. Dorakana no kundo release na nanda bitarongi tika mo na klase hono intermediate sa ngol na 80 exam sa ngol na form ba sa bitar trabidake dorakana no guli chikoy balangi baka release talipi tumbuka isa sa dorakana totok ni bin garabi ni nonra bibata bulida ng gas ni buli may viti nangona tangole ni kini balangi da release na gireda na nakama na standard back ni mathematics mataka sambutok sarang ida nangon kay ngon mikinan do ngon may viti melako ni Islandi le tombo totolo balete di bakay totolo chiko nonra buli ni lesson ni back ni math se oro di kana tikina klana be mabini binaka kina be ran gas ni buli may viti non do bosot ndi ni do bintu te tek back non do buli may viti kira may balang ni rere may balang ni back na mona liba se le back na technology Yeah, the basic way of teaching kaya nabibata bulit maybe ti sembut ko binakasaranga. Toro matangaya na nanondo bulit matanga nanondo times table o sa do bakasamta kan tagay kalasi 5 ya. Sa takila binakato na times table medo na 12 times table. O sa kado video tita ka ber nangon mi balang so nangon ele wer bakar sarli kalasyon o si ber matangan dir kilachuk ba na times table back na 4 times table, say 5 times table, bakara era struggle back na kinata na babalangi. Nakamada na nomo basa back di bakan rin na ulutang ngayon na bira na gas ni bula rabar puting may nambang ni kuwa. Iyo, au bakambau tay Dr. T na sangin indo ya bakawalita ka ng bimbi ni bago na times table. Tarata katingan na kila ka baka fika ndarinda kaya. Kila ka bakafika nindo na ngoni au tikungo indo na makumbungu isinge kalasi ba koya ya esat kuni tigo bir talanga mer sabuli sartunga babina under times table me azabasara na 12 times table kabina kaya nyonyi tukuna tikungo na nonra saba karota kibo kabina kaya ni biti au kila nan gusitikon tamani bitron dawlo reti kona literacy numeracy rate na iviti esenga kenda tonto tu sambu to kabina kasaranga na basic literacy and basic numeracy au wakambauta o kwaya e bukia bakale butalenga na tikina anda sato so takitiku na bakatang ni non rabul nangwan ni binaka tiku mai na kena ya butakisar mai ra na non rakila na wili bola non rakila na wili na fika na wili rekila na wili bola rekila na wili iyo ya kaka ko sa iyo patin sana binaka tiwa sanron na gay baka ni kina iya indi don talanga men baka binaka kina tamata ka kul na non to ka ti korto na curriculum development unit orto na reida ti ko na bekam baka tabuliri na kenai zaka na baka tabuliri baka tabo Kongo ndun menta baka binaka talanga kina baka le virto kena lauretiko mekakua ni ndapaka nanda kuya na bisau na bibisau ya artiko balata na ngauna sa ating ko sa ngauna ni bibisau na be tambana kedenga sinta kan tambana ngani tambani bula tambana ni labatale na bibisau okila na nonda to tambana ni buli na buku mdangani curriculum orto sambo yan raba na kasartal tok ngamay na tikina ya au bakang bautan ni setor sa ngai na ngawang ko hindi na nga ni sa lewu saran beka darani ka na bibisaw kan sala kumingo na mona liba sa tor sarang na no raba kasam na ngonin ko
Iya, atikina ya. Ukambote sengini kami takai na karorao. Bale takero sama ilurungai na mona liba-liba na patavata ni vei semati na vei kango misana yan rabisara pakabinak. Kina kae na pakai loro koe na nona wakasama indua na ngoni buli enda ba bini bina kana ngona ngoni sa senga tungona buli songa tungona be korni buli rasa sumti ko rangone taba bini bina ki na be kasa bakataratu na nonda kalu me rawinda kaya ni sa me na kana ngauna sana pakai ngate kina ia kambimbi au wakambauta ni irtalan ngasi ba kaulo manira tiko ngasi ni buli enan dona tikina bale televeiro kila ena non ra buli ngasi ni buli asenga ni duru mekina na zoom na kake de bango yango era sandui buli da saranga wira bakata kira ina don menda baka vina kakina veir non ra kabra tu bana mai baka binaka endua na was dua na group done kum leilai ni ngasi ni buli kila to marama tana tiko na non to program na something to succeed. Read to succeed. Iya. Berto. Umbuta na non to page. Sari to kana count to the cover. Iyo. Ya na kae enda na nama kana kasnibuli. Binaka kasnibuli. Andraba tiko na ngauna. Ni na rawan ni na cover iyo. Ay ndo ngana keni bakaritaki. Iya ira kele na ngonango. O bakambot san dur mentanga. Menta bakabina kabegila. Ena non tasaba kaya ngataka na mona liba-liba me saba kaleleviani kina na kila ka iyo sing karao iya ersa to boleh ersa rawat sandu dulu ngamer kabini bunak tekin iyo Isa. O sa gay marotak saranga na nomu sa buta mayan na rito lang gas ni bulye mera sa dui sa sangat takir saranga don tinan na bulan rendre rosta wati kungo balatin sono ni bulye etiko non ra computer etiko na non ra internet etiko na kamera siya makina o ready to bida na gas ni buli ando no nele ya tombal to bida na maile malaki solia na non to worksheet na non ngani buli so me bono levu so na lo may nandi ando ka na nungu etereu bakal levu ya au ready kina na bimbi ni tabi ni gas ni buli and the na non randi sa sangat takira saranga will kina to na read to succeed miri hawe maramanita babidi binakabali bertonang kasnibulari to succeed na norto taka bata voli mai ogerongo tengango maramatau sati kundo na norto program orto na secondary school litakatiko ndo na doroboni na kelo doroboni o rawalai epi rawalai bor kira wata kata high education. Dono saranga epi pati ke rudi tukana. Sarto di wakati kuna programu veira na secondary school au sama rota kasaranga. Ramanda no mo pasi di bibal ngangataki. Verto epi kerto miri hawe verto na read to succeed kerto na secondary school. No rota kata pati kuna ngas di bulingo. Iya. Tetok. Sa marotak saranga ni rendui sanga baku kosara na non rendui dambe kamantakan aba peritani mbek the own initiative ena non to taka batanga o kla no bimboli chung pekin ber nang kasnimbul na kabini kuwa kesa Robert na ritu succeed merto dakava ero saranga ni dona matilalo nang kasnimbul me bono levu o kla ni dorong chung pek mengo na kasnimbul ni sobnibul early childhood education may lambasa o rendini merbul soba sa rendo saranga may na mundo program may lambasa wekem dono barang chung me para may loto kasi ombase o tabua rendo saranga nam do kumuni ng kasnibuli do na mundo program sa atik wura rito succeed raw saranga ni lebutal na program may dakay iya andaro sarang wala matanggoy na nandaro sana baturang o sirwa klan ibung kasara siya machukumengo Ravina Katamera Rongoda Sona Nomuni Vakamadale na buku ni nomu Tatanra kina nomu ni Zakazaka na buku ni nomu ni Asana Ronyo ni Vamadala Matakina
Ena buku niya sana, Dr. T, Don. Benak. Au wakambota na imate ni ngau na wa wakaita bikinas, ena bingaravi na sana. Sana ututoka makango etul sanga bulka vitu, etul sanga bulka wal na embaki. Au saba kawati au lewa na tingane komiti. Ni songo bakamarama. Tolu na embaki beitaravi, au lewa na tingana komiti au ndo usuli bakasalanga virto. Au na numati ko ndo na tikina bimbi ketu wa garavarawa ena tul na embaki ya. Waya na kiana garavi na ena be korkor. Na vale leilai, songo wai se vali bondre, na vale leilai na teika kanan raundrau, wata kena garavi na vali nikuro. Na vali nikuro nga me tuba kibina ka tu sab-saba kero ni tiko ida kena matan rabu me buki nga na maramai. Ia au raunga ni tukuneke. Ni asame rau sarabu bina kana tikine tuluya. Na tolu na yambakia. Iyo. Tali takabali una turanga na bunibalu aroko tiko. Sang koya ya turanga na bunibalu na nguna ya tali takabali gai kima mgende usongo ni tiko baka yambaki na mwani yambaki mai nabua. Na imate ni yambaki rato sa mai meke na songo ya rato na wake kito mai kandap mai na sauda. Rato na tiko ngaya inabua. Sang gai tarunga na turanga na bunibalu. Ibe na mundo meke manda na ilo ni serua. Iya. Tikina bimbi balata na tambani nondai tobo bakaviti iyo. Nakena ayamba kirue taraba. Sangai na mata meke sala ko mayo kito. Iya. May tawdoko kina na songo iyo. Iya na tika kanan rundrau kina valililai kina valikuro. Ruto sarangaya kailangan ay bungan non tatak na marama iyo kito wa kan bimbi taka kanimara mutuku na ni rabito kun sarakina bobina kana turanga kina marama ena lo mania sana kito rekor wa boki sul talangana non price non redo do iya ni ocha au sange me lewe ni asani bosinya sana na vida na embaki sa uchi talembaka chini na embaki au sange mendinta ki meu neito mata na tiko hani bakataka suba au marutaka na tikina ya au dambe kina na amatambosinya sana kau wakaitavi muri bakalelai ni roto tiko mbeka ruana mbeka sauti au sama indingi tekina meu liutaka na Serua Education Task Force totoka via unatikina ya kanirara wani sama ya talengo na COVID avia mai ndamutikina bagatikina endo na work plan membaleta na ronondol rosangabulu kina ronondol rosangabulu karua ya kito wasala kabuti tuna nito itu batu kito na leo ni komiti ya na vakavaka ya Dr. T me kito sakana kavatekina kina wali bola nya sana ena kai bakatokai na IVDP Integrated Village Development Plan toka au bia wasiangai kena nungu marutak na kai retu sare de romingo na tambaka kaituki sentambana beka ni biba katora kitaki ena tunda kunyibi korolelebu na Integrated Village Development Plan sambo to ko sartona garabikina ono tikombe kana vikali lebu ni matai na wakatule wataki baka vinaka nimbula na kini katua na tikombula ena lomania sana na kini katolu na buke nimbula baka ilabo birna nonta tiko ena nonta bi korkoro na kini kaba na maroro ni umbula ni na sano serua tiko na kena lomanidol tiko talana kena barabi daru sesenga ni dabuti reto to ko nikua reto na keketo reto tiko mai ena to zolo ngole da kenya na riba na tikino nuku tiko nuku koro tiko wele os tenius aseng nitori reto kele sara babina kana yata
ausali subir to kele wananjiro o wimbongi iyo bakar to lima tiko mbak kaseono na neto korre to tiko mai lakia iyo bakambula tal tinga ni be to na yakavina kanikwa baleta ni bati ko ani to bakinya sana itiko na lo mani benua kina barabi na woi tui ye sakambi bisa rebir na nito na kena marui na ia umbula na kini kalima waya na kena wanganga taki ni velu taki bakabanua iya okay to isalala ti unang-unang na indam-indambe ni turangan na bunibal iya ni singay may lenga ngo koya na bulo chulay iya sani tektigo ni sana rawan ni natawatale na itutuya na doon ang auna leka-leka ngo na kini kauna nga waya na sorry Tiago Dr. T o bukan sa iyo sa ko kele ti ya iya nakawio si akin na tikinango waya baleta ni reto sa tikina bimbi ngai tau doko au na no mekina bikito na lewenya sana sando no mekito tokona wakavinaka na matambosinya sana kina vale ni bola-bolanya sana ili utakati kona kena roko tui mekima mi veito koni kina non reto zakaka ninda reida na non reto ituba-tuba esa ko buta wakavinaka na ito mo nimbula mero kini tau doko mero talanga kini ni bubu ibinaka iyo timuna nga wakambot nando wakanda waka wale taka yanda tipo nga kini tipo ngo na taun sana gira rosar nanda ngule daba bakabo ke bakai tiko na bitartar me binaka tiko na bitartar ke bakai sengi binaka na bitartar au wakambot na tikina ngo rosar ngani ni waka wale taki na vaka ni nonda sana ina kena vaka toru zake tiki na nonda sana ina mbula bakai tiko na mbula bakai labo iyo kena mbula ngoni kena tango maki maroro tiko na ye umbula ni nonda sana obo ngambot sa tikina bimbisa obio wase wala ngana tikina ya balata na bulingo okona komiti ni bule umelewe na tiko okoya na sana tuba na tala ko na ituba ni buli okoya mebukea na vitamba na ilimango iyo kini bale bimbole itoka wale lai binaka sebenaka abini binaka chungo be mere tumba ilangi ada buti mengo ko nuku o wenanjiro o masi o nei masi ke tumba rua ngori binabalevu tuba sotia Isa, kunilenga. Binaka vale mere totok ba binaka vale bikem ni na sema tikumai amalay ni wangay na deba binaka vale na suletal nga may na tukutuko kla edo butal tsunga mingo amalay ni na o sambata sambata talaga ni sambata na nakavale butaw amalay ni wangay na deba totok na sema tikumena be ni koro bambula sar chungo berto keda na bi kor sa dabutin ko ena tikina ba turango nuku na sano serua na koro wenanjiro o masi na masi o tumbarua kay sambata o klani bungo bikem no ni sema chungmena ka binaka ni kuwa o klani ni bulum-bulum binaka tiko karongo binaka tiko yan na biwa say wase tiko yan na marama gas ni bulu baka ding o salo terambuka totok na no binga rabi sengwalangan ni tarawalangan na numda sano serua ya trevich to doko na no binga rabi ta marutaka ni may waseting ko ko weekend na no binga rabi en buku ni ya sana o serua plani bunga ni barong tuk na singbe na kanikon din sa na kaw ni tukuna maram gas ni bulbading membaleti serua ni tiko na kore imbati ni barabi sangay tiko ko to melo mani vanu Tiko talaga na kena yan Tiko talaga kena yan di nasara ya na nomun into bin karabi tiko na buku ni song ba ko marama na buku talaga ni nomun bin karabi na sano serua na dapat so nang bole unia sotaba na nomun ni bin karabi boli na so na bono na nomun ni ngole wa buku tiko na be tikina serua maram gasti bul bale iya binakabagalebu Dr. T na
Ero ndakaya ndarevi ira na bengaravi tiko me bakarton da na balbolnya sana ndona komiti ba me baleti kito ne songo marama sena komiti ni tabtale me tani tiko na ni to lo mani lolo sena sotini rawa na bela ko kikina ia era watu bakambote na ngonongo sa bakaya bakaturi la ketik sara bagabina kana na sala ni na ngoni sala ni bela ko yake ba mimbi meneni to lo mani lolo au bakabina bina kakina bagale windo na bimbole ya kila ngana isolation nananda tiko ngapa kaya wera ni bakatale me bakalatilati kina kena andondo yani na bibuke iyo lo reital nga na bi kataleso me bakaw kitun songo marami nguna ya oira na bi korkor to tiko na tolo manizolo ndo libu na ngauna bakae ra me bakae ndo senga ni mole mai na ndo mata ya sambaleta tiko ya kitu sa ngoma ya na kena ngole ani na bika ni be bakator laktaki baltango ni sanga itantol na ngoni sala sana rorosa kena garabi na balai ketika kana dondo bote senga ni lenga me yanu yanu mandanga me yanu yanu me seru ni rasara ka basara ka saranga na sini baibat ni okwe na itataru ni uwa batani le ini senga inangele iyo dona kaya be bakalonga ngataki ya ubakambota Dr. T o kenda talanga na vengaravi mena tiko viki anda na sala vinaka na sala na talitaki veira endangaravira enanonda ngolevira ani balate keseng nila ko ena kena bos vinaka kena tuku vinaka uira talanga na senga so dinir na kawaita au kai tiko ko baleta na veka ke tu angarabe na ngona ya yo ndine tiko na kena ndendre so vekenda saranga na vingarabi ya aureda ena vanua kamera taura vinaka na vibu saki era sar na nonra bakaidora na kai ngandre sena kena rawati na inaki iyo awo kamba dero ni wili talengaya mindua na ndendre sotavi kebaka waya na ndendre ni kena sianga ni ndau dakila ira bakabina katalenga uira dangaravira tiko na dakila na veka ndendre veira na veka rao na kaira tale itaka alda ndambula tiko na ndona mbula bakai tiko sa tiko na veka ni nonda tiko ngaba kita okay sanga tiko tale na veka na kai sema kina rawakaba kai labo iyo talenga na sing karo rao ya bebu kana sana na buku ni kaya ya bebu kisar kalim iyo kana kau mai na ya ni balilai iyo ya bebu kikina na sana kitu abu kikina balibu na marama bakarorotaka na talenga talitaka talenga uir na leonikor na zakazaka batani bebu kemekina ni rabu kikina uir ni rabu kisar ngakina uir Obakambote na bikaba na roni bimbole na bingarabi na lomani ni sana na biwe kani obakambote ngona kambimbi na nonda biwe kani keira na leo ni sana mindondo me binaka tu tana bono na via tandre balilai na sena talangani na lingum ogabinaka na bika nda binaka ta obakambote ko mbangana tikine roni tukune na bukuni ni ndendre ina lomanya sana so marotak saranga wabi binakina mo siya maya wasil talaga na ultangan ni umbula marotakai na bikorkor na ronondol cin kalima kito ang wale yani may nisilandi na ngoni buliman university may yokalandi kito ngale sar na le bibu kasar na kana lete na betiri may nambocin toto kasar ngol menangoni bulungor soso ke barabi ke memilak ke melete tendongo ngai madasawat sa bitar cumayo tinero si oklan di warong cungome Brisbane sar tumbulele besar na bindong dong kito mete na ngoni buli menisland
Tutaka. Iya. Iyo sakit do bang kitiru chiko na ngone vul beni silandre no ni ngole viti andi na ni ngole mangande ni to bole boni vitar tar kerna ve tambani ni provincial offices and tu so na itu betu baro ni ngole muni leki volunteer so ni leki solendo na ngo nando singa todok ke memeli tu ke dei namboti ni nando singa todok dona kana nonra marota kana ngone vuli tau. Iya. Katale ya wong bot no don mera pakabini bina katakilang kino irana songo singani matentu non government tentu ana flema kemni sarong na flema pertundo la ketika ni seru na lay tendong talanga na tendong na baravie iya kami bisa ramai nomenya sana tikina kena ngarabi tiko na rising sea level. O maro takatalanga no mitukun maya na tete me siro yanu yanu mo klan ni sugeda butang ngore na sea level rise ke na so na rende so tabtiko na yanu yanu dagmande so na katale rakabtiko na marame na numdo yanu yanu me siro na ken sangai me te na kakanan rondrau se tu mbe ka so na kakana buatan be ka berna numdo tiko me yanu yanu. Iya bakanga wasaba karita katiko senganile munangele ko na tete ya mbalat saranga na rabina katanga mera pakaitan na program niya sana kay mbalat tiko ya ni na kay sulta lang na kaya ni dodobi ya nakanga me biba ko ngeti sengadito kun mesaumi kina na kaya mengarabi iya uira na marama balata may seru ang bakango na ukay tiko na tete lebu nga ay bakay dur tiko ni ibiti lebu iyo erang-garang apa kalebu na turanga ya uira na marama era sakila tali tiko nga uira na tiko ya ni ibiti lebu era sa rakabat nga na norandu ya sanivale era kila na kamera tea iya na tete ronyuka nga kwa nga ile weza katunga may na norandu tete nga ina bono ni norangela nga ni tete e bitilip na kenambara biting nga ya ro ite undonu iti ko nga kina yanu yan ena yanu saranga ena ngau nanggo pausa senga ni reda sarakina bakalebu na tete ya iti ko iso ye senga so tisar ni lebu ya me bakanga waka iti ko ya na program ni song-song ba marame ya me beba ka ungeti nga beba ka ungeti merawanira mbudina takena norangan reba na teka kanan rongra umiru salabat tiko kena tiko bulan-bulan. Iya na tiko bulan-bulan sai koya na kenina kilip. Iya singani kame te wala nga ironi bultaki. Iya na tiko bulan-bulan o koya na ka ya butaki kina bakasama ya. Sandena totok pakoti o si besar cengan ni dan doni cuko nangononggo ni covid-19 kadiwa na matengo ndala kai daroni da ulam baletekin na nanda bulan-bulan saranga bakayangu bimbi ni kakana takania da kania bale na kakanan raw nambele na ota bulu na kwarndo tukun mi na musia na rangun mile rangun so nangun so no row da vika baya e buke na yangu se bada ba marakas ni bulu toka bakao tikandi na tawla kungol au kila bulan-bulan don ngumbulan ng tiko may namumua nangun so iya nangun nuota na kakana bulan-bulan iyo na kenan na bakanda ulang tiko may namumua kito sando ko ngayon na yung may nabuan kito sala ko lagi iya pangai makar-kar ko bulan-bulan doon isa yan ito release tali na namo setu bata ke mai namo siang ngone lelai namo doti ko polisi rua baka to bata ni kena ngone ni kuwa na ngon sala ni namo di baka na namo ninto bonto wanga moni adu yanu se ninto baka ngatak ngabale ninto dinamati ndo ramati ko ninto dinamati raw ni davuto may bitilevu ki na yan ron yan ni pamatala mandakin kandi na tawda ko ngori bulutaw ni dinamati ya saranga na kena individu na nito yan balatan niya raw nga niyo tumbalang ayan kaya mani lakutumlang nandun na doon motoka taya liliwtoka kaya sambole na nuku-nuku ya nga ni lolombo iyo nga ni lolombo via tukuna tikinan ko sen lolombo kito nuku-nuku binakatiko raw sarangan nyo saranga itay
ke ndo na kai raka me ko yan kina na ya na lori lele dara le tal saranga tai enandini mati iyo ke baka ngai sesenga tikuna wanga iko sana waraka tunga nandini mati iya me baka ngai nda kila sale bunga rebe na katanga mi tikuna rawanga batana ngono ngai rebe tosukina mera tosukina kirban bale iya me baka ngai nda kila na kali lebu ni nda sana singin rawan nda na taumbale taka kinda na bina katanga me bondo na wanga akanga ndo bina katikino kito o sini bambo to sabe so na tikina ngo singin bambo nda bondo nga singin ndo na kena isau singin isau mina no bondo na ndo na wanga iya me bakanga wasaka oti mena nungu kila sebati nga ya singin ndo na ilavo mo so makina no bondo tani me mbala busara na bono bondo wanga tak iya go sare di ke ndo na marame na sauda ndo tiko me yani ndo sa mahin rebendini da butingwan ndo rendin tal Ram na bukele boko san rebendini da besar tunga na ken ro mali wana hanian ke bukele kau sa gai dona kapitani wangan binakan duan ko Toto kasaraka red sali kila toko korum dombara na kavita lagi no ko sa toto kasaraka iki me marota ka vale na no mu bewa seni kua na no mu tumbuta ka meserua yanu dona marama kirobi kilayo choana monalangi kita cuba temeni silandi to sa meiti kumbek ngai tale na ua ingon sala kono ko tale na ua isa kala ni varro mo mo ko na ka bisigni kua la vinata choana vina ka vale mo bin karabi cuku meni silandi sali marama tu ni silandi na marama ni seruango iya va vina kasar kina vale totok bawti na no mu viwa sevi ke mamini ko ndola kala kina tale na no mo se cuku maya na no mu bakay tabiti ko na tambani song baka marama baka talanga kina na IVDP iyo sambo toto kasaranga kala lile barang cukup minggu na tambani ni tiku na kanim bola na tikum bola na beka bakay labo kena yung bola na bani bengarabi toto kasaranga ni ko talanga to bitar may nasa no televu sami tabo talambeka nga na ando no to televu think tank bitar cuma na marama o dokta ndiedi ng Balarua may pamatal tako ko nangon ni vital no membeleta na sano o televu varong tal cunga minggo na turanga lulu ni bosinia sano o lomay viti ni bulu binak turanga ni tacho carnival may pamatal talanga ko na sano o lomay viti na be kartong garav tal cunga na 5 na pilas ni bengarabi na sano lomay viti ena no kami bingarabi ni pamatal ni kuwa ena no mo bingarabi ti ko na buku ni sano seru sa kami matalaw sarangakin pinakabali na no mo siya talaga may nandrendre o sotaba na no mo bingarabi iya natabay sa nabi kabinaka ena no mo bingarabi ti ko na songo baka maramba katangakin na buku ni sano seru natabay sa nabi kabinako o sotaba talaga na no mo bingarabi boli maram gasti bulbade. Iya. Au bakambauta wakanga na vika kevenda sulekina nandangauna nanda vakasama enda sulekina bekana we enda sa sulekina nanda yau talanga au bakambauta nanda reina ni sa buataka na buana na vakavaka enda vakita vikina iya na ena senga suci sari ni raro nungu tukuna na kame baletangona na nungu zakadaka tiko na education task force ni asana vatake na IVDP baleta ni sama yado na lockdown go saba kame mai taro batu na beka kede iya na eabu vakai bola ni zakadaka esa tiko kini balimbale ke sana rao tal mengango ni tomantale na bingarabi na zakadaka bata na bakasongo ni bata o bakam dondon mesatiko na bikaba kay bola merawa ni tau yabu kina na vakavaka enjua ya na non dakilanga bakate kikianda na kena sa
Wota kana buana na ka enda nakina iyo. Oya kabinak. Me pakanga watu kuna tiba na kwe kitu na songa marama. Na nitunga indo sota tiba ya na mwani be yambaki. Me kina na pakarita kika tukunikina na hodeya sabi na kadua na nona garaba na tiung bulan na laba mana teka kana raun. Ave ka ni dareda tiba ya matanda. Katale. Katale nda dareda tiba na bakaita bibata. Na non dua batamai na maram. Etale. Viau eroni uka enyo ya totoka talanga ninda la kodrumatiko na nonda be maliwai nonda be maliwai kere raka tiko mai nandela nyao o ira na tiko na bali bola nya sana minda kilana be ka rangaraba na yala ni nonda be ngarabi sen sambo ndona kana libuni ka ngandre be ira na turanga roko kere tono na timi tiko na bali bola nya sana tale ninda be malui bat kere batamenda kila na talanga ira dakarati o koe aero ni baka yeutaka na nda bingara mitanga kenda baka kenda menda na kilatiku na banua da mengolikina na ida ke baka tiku na ilabo na bingara na sana da sena tikina da o koe mengara mengolikina nda baka sam kena nda baka nanan eramba lebu sarana kae daga tiko na lomnya sani yo mandanga mo kunye nga ke yo nga indua ngana ndo wingarabi o ya saranga na kai tale ndondo via na nungu sana reida na baka batukana ni vika ke mamina kina na songo dava sena mata komiti dava ya mbakanga ukaiti ko kwa na bukuniti kina umeba mata tikini kwa IBDP ke na training ese tuvo en dueto no mono na kaya la unita kanina tomanitale di sana ndola vital na bakasongo ni bata sa totoka reida erna marra saranga erna warong tu men nampung vina kanikua ni se chuko na tubu ndi ni se ta chuko no songo butu ni sana ndola tale na nontongon sal bila ko yaki bekem ni naturanga na marama ni sarwa turanga serua sa chuko na tubu ni berto na education committee kerto na IVDP ni nangole ni nanorto bingarabi bekem ni na tiko may na ibanua utali tak saranga bali na kaw ni bamadal tak maya ni tiko na sema beira na tiko na korba balangi mera sema tiko na koro sanga tiko na nonra sema talanga na provincial office ke na nonra bingarabi me sema tiko na bi busak berto ke na ilalongo utali tak talanga bakalebu maranga sibul badeng na bitalo no berto na sano o lomebiti erto sa tiku banta katalanga misara tiku nangon sa libi talon na social media belatin siyang tunisome na Facebook back so sa tiku nanon randui provincial office page nangon nagayada kinubagondo ng boss mera kamay nuku siya kamay ndo na bunua sa biuda kanto na kinito kutuku o ira na ngwandra chuka ni balang sa ron ni rareda sa ira chuka na korba balang sa ron ni rabitar tarsar bira na chuka mena kordra kabimbi din sar ngaya communication communication isa rendre na bitartar we bakubuna me don rendre kina na sota baka na oni ba madal ta chuka don na rendre ni sonongo ni sigdo ya mayo mata ni kormena berto na chuka melo ni bonua isa na isolation di na to doko isolation is really a challenge o klani siyang walbek nga ni sano si Rua Berto talaga menobosa sano bek talaga na mosi sanora bikem don itu koy bitile bo don na rede sarangana ndrendre ke don ito buto main ko totok nakabalip sarna no mo siya may na be ulut ka binakang ko iya sa bola kan may daw na landaro bitalan no di mo makakunida metos chip nga sa rirong binakan na ni talan no ulita ka taw ni lang suris kem ni talan do talan ni muri mendaro gamito man talan landaro bitalan na so talbek na ulutanga o ni nangandre po ni may wasyan dolo tunong ko bata-bata kaya bakaw ni binakata moningol talmen donongon memur ni kay bitar tar ngamay tuko ngamay dokter tiyo reningol madayan ni meoli pamatal tak matang ko dolot tu namatin tatum tetaka bakawati iya isa sebenarnya may daba
kiti kumbaka soni vya vakumbula vya kaveira sotal bek ngana vya kane oni vina katumuni vavi ni vina kambia kaveira sewira bek oni ando tak patatu ngosa kena ngono muni I vakamadala kina veira maram kasi bulbave Vinaka baka levu Dr. T ia nisa ngau na tunggo sa levu sar na sala ni ve samati na ve kumukumuni so ia au na via baka mbula rara batale tiko yani ia tiko sona kumukumuni lalai me baka na songo ni bulioti ke sona bulioti mai andi la kumbau era kila ia era baka matiko mai na kavina ni kua au sa baka mbula vinaka tiko yani ke muni kele ko nuni vinaka ke muni andu kel sara ni na toso vinaka tiko na mbula na ngau na renre anda so tapati ngo au ya baka bultal tingani baka bimbisar kina sin kilair na senanumia o kilai lewer senanumia tiko dona bono totoka ke tewati mai kina yana na bono mai telew mai ndawasamu ke isilana au via wasenga dona baka mbula vinaka veira ke sara retiko mai ndawasamu ke isilana au kilani sana radio tiko era kile reuna nungu tumbu au via loloma yani baka lew be ke munike sara iya au via baka mbula taltinga kina nungu koronga nungu yan maserua vina bali usar na barong tana manikua kem to na lendurara mutu barong ko to mana ya vina nikua vina bali usar na le mutu bunita kinyani na yang kenda to kana biwa se bo mai bala ko to kwe na le bata ni bisa macho Dr. T iyo au kambul taltingan kararan bakina irekesar na ito leonya sana iyo irna tikongoi viti ke irtalana tiko na tonda ke viti New Zealandi Australia Britania Amerika binabale usar na dola binabale na itabe ngorabi koto binabale na binumi koto ma na sala da banga na dale buda banga mutu binumi koto ma ke binuna no koto irara binabale usar binabale na loloma iya sana ko tikumba ngaya Dr. T binakapakali usar be kemuni Vinaka valeu au vengusi kema mikere tiko na wakarongo tiko mena ka vinani kua au klani na lewer na ga wakarongo ta baka malo talangani ndor bitala no be kemni na ga sema tiko me muri ni taka ni na tali taka na vitala no to toka momona kerme waseni kua na venga ravi mbalabu venga ravi tukina na marama ngoe na vitambani ni buli tamataka ni buli wakatala kina tambani ni veterongi na Fiji Higher Education Commission totoko baka wote baka talanga kina na nona dhautu na nona vinga rabe na buku ni sana o serua totoko baka wote ukila ni veira keda na ve korokoro ni sado sikovira wunga veka veira na baka nuinitu ni na lista le ni munileki tomana talam ni vinga rabe na ngoni sarantola kina na ngoni sala ni vitartara kina nonda vinga rabe may viti kwa sarbek ngaya na ni may baka vinaka ni na marota katiko na ni retirement na kanana baka pertania ya tiko na me baka ni tiko na din ni sa retire isi tiko tala sa tala na programo ning karavatiko ti may sabano ni vinaka to enikin naka bakali besar Dr. T au sapa kan ni vinaka tala tiko ngaki be kemni na nomuni bengaravitiko ngore na university mai Hawaii ke na nomuni bata-bata ngoni vese mati na Dr. T Talanoa au saba kanuni bina talangani na rawati tiko na inaki bimbi ni nomuni veiwaseitiko na nomuni bata-bata ngo kaleu sengani kalelai katutoka dedere nanda veiwaseitaka na veikai binaka membaleta tiko na nontambulang apa kay toke binaka pakaleu me bakalunga teke mniti ko na turanga na nomuni la kapaka bengarabe binaka naka vale sara lolom sara ni vale berto me vale nambua mani ni binaka tu dolangono nangole ni kine viti galin dona mendor bilo ti mendor le vitala no ka dor sotala kina bak matana bot
Totoka. Vinaka Dr. T. Sadono Manda. naka mademanda nakavaleu. Naka. Sabi nako nakavaleu sala. Sabi kam ni nasema ti kumai au kladi di tali takavaleu na ni Roma vitala no na marama biokande na kami na kanisa ni kuwa totoko bakawoti na nona viwase na nonda marama bulangi salote rambuka totoko bakawoti na nona viwase waseti ko kwasa na vika ndrendre sa taba na nona bingarabitiko ia tali takatalanga ni libo na kai marutaka vuli talanga kino kwenda vuli kerekina na yalo ni bingarabi na yalo ni nonda sulia na nonda yau na nonda ngauna menda yanga listali kina nonda panua vikim ni ketar na sema tiko mai ni taka ni marutaka katali taka na vitala nongo ngona vuli tiko keserua en loma ni vimamani yau ngo enda na sota tikina vital no tikina kena turanga chemeni ni serua provincial council o teto na kalewu au ni taka ni na siya matalanga mekina menta may bitomani katiko talanga ni tubutu me daw sar ni nalita na bulongo bule babakanda sa tiko ira na nanda bulan to kai merna wale may merna may bitala no tomani tikngana nanda vivo se ena buku ni nanda toso kena bula raramba member leta na buno bakaturana o serua sa ba kumadi tukani bikim ni kata sara nakabakalip sara Mrs. Rambuka kay kim ni kata na barang tiko mai ni moade man. Naka.